Түнеге қаңылы сұлуғын томтор бөхілігер үс төлбе бар. Төлбе халаячыт Александра Макарова нәхілеген сайданы тұғығар бәйтінен қолабыр болар. Манистерге томтор бөхілігін бір кескілі ағытчата Николай Дичковскай бәйтін бір егінен саңа ұлақан үс әтәстіғ жеді тұтан үлағелер бит. Эжейди балысты Александра Максимова онна Айталина Макарова жейлерин тахыгар бірағылыбыт көлөһелері тухаға тахаран. Оғылоргар араз жерекен ойулақ остори персонажтарын кыллары краскалан, оғылор мустан оңюр мұнуқтарының орын жоңғы сергеға үтіе қолыбыр болалдар. Маннык идея өссек кесыллағыта төрөппіттер интернеттен, ватсаптан, араз жерекен оғылары көрін үтіктен олыққо келер біттер. Онтан бойыл әметі ватсапкеті атақтақ сібекке хита кәлбітігер әмені. Қаяның ордығыт бұл часкы, чайниктен. Доктор. Қайда краска бар Эмаль. Эмаль, он колер кудауд. Жөн тахарамат, он краска гуд. Бу биллен туран төрөппүт жоңго саңа улаатын эрер крачаннара үтүөгө керега тардыхалларгар үйретер итер солталаах. Александра Аркадьевна томтор бөхөлеген үст төлбетін салайар бир тутаах үлэхет болар. Нехилеген сайдарын тухугар нехиленени камсадар турурар сүрүн соругу сүгер. Тәрәһеннәргә, субботниктарга төлбем жонолок көктөктү кытталар. Тух субботник болла да тракториста тракторда жоннорун бар такканнар жажелерим чөчелер таксаннар олун бар томтор бут тухугар демитте сайдарын тухугар дем. Оттон томтор бөхөлеген бир эдер кескилле агатчата Николай Дичковскай отут саахыгар аныгүйе кихитин серинен саңа жеетуттан үлаа киллер бит. Эдер хахайын саңа жеетигер төрөппүттер кыстабыттар. Николай иккүрдү көректе хадер специалист. Анабыр алмастары тәлте кахызды сылын үлелен, камнахын муннян бәйтин бирайегынан, анабыр алмастары тәлте күйхүнен табарыстарын көмөтүнен икки тәсте хулакан жеени туттубут. Аны никетин жеетин үхүсэ тәстир толору хатчылыгла хоңорор буланнах. Бу курдук бүгүн тыгысырын семей жону жие от туттан сөптөктүк жаһанан олороллор үлелиллер. Зоя Герасимова, Максим Никитин, Саха телевидениете Мен Хаңалас.